Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam ngagnagan iti Anjo at taga Nueva Vizcaya. Ako nana, may saak matamang tartarabay kadag iti drama yo, Mr. Lonely. Ket kayat ko matapay drama ti pakasaritaan. Adda kaayan ayat ko, naanos ken nasingpet. Ngem nakaarami daklata iti pakasairan na, ket daytoy mantiin nak ita, isalaysay. Bueno papagayam, intay denggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Anjo. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sige, Pearl, agawid ako na. Rabiin, aginanakan. Narigat matasingain ka. Sika talaga. Itaman pa yakas la agapura kang agawid. Sigod-sigod asyak timang pilpilit kan kang agawid. Ita, sikamot tanti agapura. Wen tadyak kayat ama disturbo ti panaginanam. Aguray ka, ada pa ibagak. Anya day ta. Inton bigat, mapanta iti birthday ti kaopisinaa. Ha? Sige. Sukunan nakto di opisina Orayon kanto. Ariglado. O sige, inakon. Good night. Good night, Anjo. Dito'y kandagos ko ang maturog, Anjo. Masapakan to laangan nga agawid inton bigat. Sige. Adamat pa dum dito'y. Isong adda pagsukatam amapan at trabaho. Agyaman na ka, ha? Talagaan anos ka kanyak. Una, tay ayatan ka. Kan inggatangan ka pa yan iti sapatos mo. Kasta? Ay na. Awanan ti makunakan ka. Oh, kat, nangan kan? Nagmerinda ak lang. Iso ang mabisina kitin na po'y. O sige, mabiit laan ta idasaran ka. Sige, tagpalasak na ron. Oh, hello, Pearl. Apay ngay mawag ka. Kunak no nakaturog kan? Jack namin makaturog. Isa na lagip ka nga awagan. Apay, anya ti bagam. Anjo, umay kan, ingka manganan. Babae day ta. Ayan mo, Anjo. Kwa, dito'y balay. O sige, sumaruno kanton iti kusina. Agpudno ka man, Anjo. Adda ka ka di talaga di tabalayo. When mat? O sige, maturog kan, Pearl. Bye. Ay ayatan ka unay, Anjo. Amok nga dan ka ayan ayat mo. Ngam, ay ayatan ka lang na. Di mon panunutan ti sabali a tao. Ti relasyon ta ti panunutan. I love you. I love you too. Oh, rington mo day ta Mabit lang ha. Kita akno asino ti umawawag. Ni Pearl. Sige, sumbatam. Saan? Bayam di tang agring. Anjo, agriin kan. Anjo. Anya oras na ya. Parbangunan. Bumangon ka ditan. Tagar mo sartan. Nagsapa pa'y laeng. Basta bumangon ka ditan. Tagar mo sartan. Diyak kaya't amaladaw ka iti trabaho ta. Sige. Sige, sumaruno ka ni iti kusina ha. Tainak agidasal. Anjo, ada dua babae nga agururek ng kay Labi. Ha? Agpadada na pintas. Sino da? Basta, yung kakitaan na. Sino nga tadag ita? Pangal daw nga minon. Iso nga awisin da ka siguro nga aglunch. Ang mga no chicks mo. Anya chicks asasawan met. Sige, tayo nakitaan ida. Sino nga taaya dagiti bisitak diti opisina? Imposible ada Edna kan Pearl. Anjo? Anjo? Ha? Da Pearl kan Edna. Kasano da ito yan? Apay nga dada dito eh. Oh, apay naglahat ka.
Intan, rumortan. Dinagas ka, ta intag lunch. Ha? Sige, Anjo. Sumurot kan ko na. Innakon. Kasano da ito yan? Sino di babae itay? Isu ka di dayjay tay nangag ko ti boses na idrabi. Idi ka sarsarita ka iti cellphone. Ha? Ibagam ti pudno kanya. Mangan takit din. Kan sana dito yung restaurant ti pagsaritaan ta. Ibagam itan no asino dayjay babae. Imbagak matan asaan adito iti pagsaritaan ta. Anya ko mati problema. No pagsaritaan ta dayta abanag dito yung restaurant. Sige. Ibagak ti pudno. Adda relasyon mi kini Edna. Anya? Ngam, sikate ay ayatag, Pearl. Isu ka di tay babae anang ko iti cellphone idirabi. Wan. Naturog ka itayan na. Wan. No kasta. Awanan ti rumbang apag saritaan ta. Ne, timakdar ka matan. Salawasaw ka! Lipato mo tayan ayat ta. Kaputag breaktan. Ditakan! Kasano da ito yan? Anya ti aramidek. Oy, Anjo. Nakamulang lang kamot di talamisaan mo. Ben? Ay, day takot ngamin, tachikboy ka. Anya ngay ita, diag parikot kan. Pare, ang mga nukayat mo pagsaritaan ta. Sige man pare. Mabit lang Song batak ti cellphone ko. Sige, sung batam ta cellphone mo, tagsubli akit sila misaan ko. Hello? Good news, Anjo. Masikuga. Ha? Masikuga. Positive di resulta. Anya? Urayan ka iti dagos ko inton rabi, Bye. Adan aparikot. Ay na, pare. Di ka agbartag Kontrol ang tiinom mo. Wen, basit lang. Kasano nga taytan? Masikog ni Edna. Anya ka mat namin, Anjo. Saan aga po tanataar ka? Kat pagidyan ng tidwa abagbahay itibiyag mo. Break na kami, Pearl. Ngam kasladyak mako. Isuti talaga ay ayata. Break na kamatan. Anya nga ron ngay. Kat ni Edna. Masikugan. Diag kalay sa kayon kanid na. Masikugan. Alangan abay-bay Ha? Ngam, saan ko unay nga ay ayatan? Ay na, pare. Si Kamat. Ni Pearl at talaga ti ay ayatan. In-break na kan ni Pearl. Iso nga ituloy mo ni Edna. Nang runa kat masiko. Ala, uminom ka. Namsaan ka unay nga agbartag, pare. At dapay sarak tayong tuntiga. Narigat tim hangover nga agtrabaho. Ha? Anjo? Pastra kan na kuma. Sige. Ada ka di pa nas kang naibagam kanyak, Anjo. Nag-break tan, saan ka di? Pearl, sikati ay ayatek. Saan ako mga i-break? Diyak ka baalan? Saan ko akayat ti ada ka inagaw na, Anjo? Iso apong manaw kan. Saan na ka din nga ay ayatan? Ay ayatan ka. Ngamjak kayat ti agnanayon ang masaksaktan kan agparikot. Anya ti amok. Numasikog kat di matanday di babay. Tamat maturog ka gayam iti ayan na. Saan, Pearl? Agkalay satan. Tapno awanan ti parikot. Pumanaw kan, Anjo. Jak kayat ti salawasaw akaayan-ayan. Ay, unay ka nga minin, aya, anak ko.
taimala ka iti amam at chikboy. Hay, good boy akmat ay day. Sumardeng ka man. Anya a good boy. Hoy, anjaw. Ituloy mo jay nasikugam. Madimot ano baybayam. Tatang. Kastag iday. Aday mo na akaayan ayat ko. Ngam nasikugak ni nanang mo. Anya? Di, kapilitan nga inkalaysak. Ta syempre, pinanunot ko jay ubay. Kat si kaday ta, anak. Tatang. Anak, tao tayo laeng ngagbidot. Ang sidadaan tayo kuma amang ilintag. Anya nga ron ti aramidak, nanang? Kanunungak ti kuna ni tatang mo. Ituloy mo ti babae anasikugam. Itakder mo ti dayaw na. Ngamkit day, at daamin kan ka apang ngedang. Nanang? Ay ayatem nga agpaiso ni Pearl. Hanggang saan mo mat amapilit nga ituloy yo ti relasyon yo. Gapaw tanaamuan na lakat nga road ti inaramid mo. Anjaw, ikalaysam tinasikugam. Dayta ti kasayaatan. Panunutam anaimbag anak ko. Kat addalataken ka ti panggedang. Agyaman naktaimay ka. Inururay ka at talaga, Anjo. Edna. Saan ka apilitan ang mangikalay sa kanya? Taamok mat nga adamat basol ko. Taamok lang arudan nga adda kaayan ayat mo. Ngam tinutupan ka pailaan. Nagbidot tang agpatpada, Anjo. Kat maaklon ko. No saan asyak ti pilyam. Kat awan ti sabali nga aramida. No di ti mangaywan iti sikog ko. Gaputa anak ko daytoy. Napatag kanya. Naragsakak. Gaputa danton anak ko. Edna? Saan ko mat ang nagbabawian ti panakirelasyon ko kan ka? Ay ayatan ka unay, Anjo. Kat aklonak no saan asyak ti pilyam. In-break na kon ni Pearl. Gaputa din na kano kaya tiyag parikot. Kan masaktan. Anjo. Sige. Tangay masikog kamatan. Sige. Agkalay sata, Edna. Imay kamay kabsat. Kapag sasaritaan tayo kumati panagkalay sa daed na kan anjo nga anak may. Ay ketuwanan Tanay, masikugmat gaya man to'y anak may. Wen, pagsasaritaan tayo no anya ti pamayan tayo. Ay sige agalaysadan. Ngamnay, ti kayat ko kat bungga akalaysa. Ha? Ti kayat ko kat mabaduan ni Edna iti napintas a wedding gown. Nanang, saan nga importante kanyak dayta? Tinaskan, makapagkalaysa kami. Ay, sana babalain. Maminsan laang dayto ang mapasawak iti biyag mo. Iso ang masapol a bungga. Ala, nukastate ko nam kapsat. Sige, haramidan tayaw. Masikakit di mat bakay. Naarte ka. Ay, basta ti kayat ko ti mapatulog. Ken, kayat ko amaarkusan ti arubayan may para iti reception. Wen, kabsat. Kasta talaga ti mapasamak. Kasta mo ten, amangabang kayo iti banda. Banda? Anya a banda? Dagiti banda ti musikero. Kayat ko ano agmartsa kami amang itulod iti anak mi iti altar kat adamang tukar kada kami. Ani kat wen sige kabsat. Kas kamot lagraramanin bakit? Ay, sana kinagraramad day talakay. Rambang laang akas na ti mapasamak. Kanday to'y pay. Ti kayat ko, kat saan amatukol ti aklo. Ta sigurado, umay amin akakaruba nga uray sa anda na imbitaran.
Bakit? Puno mo ti magbagak ah. Waen kabsat, isaganaan tayo ang naimbag. Hawan pagnanagam, takasta ti aramidan tayo. Oh, ato ti regalo, Anjo. Ni, nagdakkel ah. Una, rice cooker na ita. Imbagla paglutuan yo. Agyaman kami. Ne Anjo, pare. Agsingsingpot kan, wan? Di kan agsao iti adda kayat na asawan, Ben. Ha? Well, palagi pla Agyaman kami iti regalon. Naragsak apa nagkalay sayo. Anya ti pampanunotang, Anjo. Ni Kadipal. Wan. Pudnot ako nam, Edna. Nagbidot ta iti pangatang, Anjo. Saan ta kuman ang nagkalaysa? Ngamin, amangan na sundyaw. Saan ko asubyan ni Pearl? Di ka agdanag. Sursuruan kang ayatan itinapod no. Agyaman Anjo. Agbalinang anasaya at nga asawa kan ka. Kan ina, ti ipas ngay ko nga anak ta. Naglabas ti manu atawen, Mr. Lonely. Nasursurok ni Edna nga inayat itinapudno. Ket saan ka nagbidot anang ikalay sa kenkwana. Gapo ta nasaya at nga asawa, ken ina ti anak mi. Daytoy man ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Anjo. Agyaman ak pagayam Anjo iti daytoy apakasaritaam. Saan ko akanunungan ti inaramid mo? Nga dalangaro din ni Pearl, ngem inayon mo pa'y ni Edna. Pagsayaatan na, tasaan na kan apagan ano ni Pearl. Idinaamuan na, nga dapay gayam sa bali a babae itibiyag mo. Tanuin laban ni Pearl ti panagayat na kan ka, sigurado nga adda ang nagparikot ka. Ala, sapay la kuma, tada ito'y abidot mo, kat saanen ang maulit pa'y. Kat agbalin ka anapudno kene Edna. Sapay la kuma, tagtultuloy tiragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam nga Anjo at taga Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan nga Anton at taga La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Napudno ti panagayat ko iti kaayan-ayat ko. Dayta tigapuna nga ay ayateklatta nga uray anya ti aramiden na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Anton. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Hoy, Anton, ada ka di madlaw mo? Anya ko matimadlaw ko. Ti best friend ko, kanti ka barbaro nga empleyado, nadagkat da adwa. Nadlaw mo matgayam dayta. Kat, anya nga iti makunam, di mo ka di kasarita ti kaayan-ayat mo? Glenda,
Di mo ka di may turata kasarita? O sige, syakton ti mang ibaga. Ipalagip ko kan kwa na nga dan boyfriend na. Iso a dumistansya ko maka ni Drigo. Ang mga nuguraan na ka. Awan mabalin ko nuguraan na. Ngam siyak, ibagak ti bidot na. Tahusto ka di ani Drigo ti kakuyog na. Idinto tadda ka boyfriend na. Glenda. Maditikas ta Kasano ka pa'y mo ta boyfriend na? Saan aga puta na anos ka kat kastater aramiden na? Saan anasayaan? Agsarita tanto kalpasan ti opisina, Anton. Agkita ta iti coffee shop nga ayuyang ta. Saan ka diya mabaling nga kuyog ka mapanijay? Basta agkita tanto ijay, kalpasan ti opisina. Sige. Sige, panawan kan dito'y lamisaan mo. Madlawa talaga alim mamiisan ti panagayat ni Glenda kanyak. Katamuklatan mo niya ti bagana. Into nagkita kami ijay coffee shop. Dirit saan kan, Anton. Napukawan ti panagayat ko kan ka. Iso ala dingitak. Agwin na swastan. Anya? Kasta kalakanakan ka ti panangwaswas mo iti ayan-ayat ta. Saan kan nga ay ayatan? Iso sorry. Day talang ti bagakan ka. Sige. Mabitlahan. Di mo igaman ti takyag ko. Glenda. Ladingitak, Anton. Saan kan nga ay ayatan? Ditakan. Talaga nagbaliwin ni Glenda. Jack maaglunda ito eh. Kaanakan, anya ti pampanunuton dito'y paraangan. Anggal. Ne. Ay na, kasla na paay ka iti dahi ajar mo, kaanakan. In-break na ti kaya nayat ko, Anggal. Tay balasa nga impasyar mo idi dito'y balay. Uwan, Anggal. Ne, apay ngay. Insukat na kiti sa bali. Kat ti Jack kayat. Mismo akatrabahuan mi. Anya? Kanayon ko ida makita nga kuyog. Kat masayrak launay. Ay na... Kaanakan, nataar ka abaro. Tae malakakat nga rod kanyak nga angkal mo. Ado ti babae dita nga gusto kan ka, barok. Iso adi ka agliday. Angkal. Di mo ipadlaw analiday ka Tama nga no katawaan da kalaang dagiti ka opisinaam. Rumbang nga agragsak kalata kaanakan. Angkal. Wala. Bayamon ti kaayan-ayat mo. Tanarigat mat, no itultuloy yulat ta ti ayan-ayat yo. No adamot tan sa bali nga ayatan na. Ngam daytoy ti makunak kaanakan. Isu ti lugi. Gaputain sina na ka. Lugi? Ay katuna. Nagsingpat ka abaro kaanakan. Awan makunak iti ugalim. Isu anagasat to ti ikalaysam. Kat ita, tain sukat na kan ti kaayan-ayat mo. Di isu ti lugi. Angkal. Malakit din. Umunagtan kaanakan. Intakat maturugan. Di ka agpuy-puyat maipapan iti day taabanag. Tasaan anasaya at iti salon at ti agpuyat kaanakan. Sige, Angkal. Uray insukat na kati kaayan-ayat mo. Nasken lata anaragsak ka. Dayta ti kasayaatan aramidem kaanakan. Naimbag agsapam, Anton. Naimbag mat nga agsapam, Drigo. Anyangay. Sorry tadinakan kayat ni Glenda. Siyak itan ti kayat na. Awan mabalin ko no kasta. Takasanumat niya min. Kat natataarak nga misi ka. Anya? Ken saan latay ta? Mapakan ko pa iti class a restaurant.
Nasaya at no kasta. Sapay ko ma, ha? Ta di nagkagura. Awan ka po nagurahan ka, Drigo. Nasaya at no kasta. Natatayarag ngamin kan ad-ado ti kwartak. Iso asyak ti kayat ni Glenda. Glenda, sigurado ka kadiki ni Drigo. Anya ti kayat mo, asawan? Saan nakangatapag ang angawan laeng? Agimon ka laang. Iso akas ti sasawam. Ngam saan kan akayat? Kan di na kon kasarsarita. Taamangan na niya pa'y tikunaan ni Drigo. Ditakan. Isaksakit ko laeng. Ngam nagalas matisungbat na. Anton, adabalon ko at tinapay. Pagsanwantan. Agyaman nakit na. Ngam sanak pa mabisin. Alakit din. Agtugaw ka di tanta agkapita. Sige, katagyaman nak. Nasabat ko mat ni Glenda. Intemplaan na ni Drigo iti kape. Ay. Madlaw ang maditirik nam Ngam, bayam idan. Alakit din. Agkapitan. Kaya't ko nga ipakamo kada kayo. Ngayon ton Sabado, mangrikap tayo dito opisina. Gaputa kayat ko nga agawting tayo kuma. Hoy, nagsayatan lang. Mapan tayo iti beach resort ti gayem ko. Ayos ah. Di kayag danag, tasyak ti makamoy ti gastos. Gaputa kasangay ko. Happy birthday, ma'am! Happy birthday! Wan, idi last year, kat dito'y opisina tayo ang nagselebrar iti birthday. Ngamita, mapan tayo ijay beach resort. Ti kayat ko, sumurot kayo amin, tapno agaliwaksay kayo man. Well, ma'am, sumurot kami! Kasano, Anton? Sumurot ka inton Sabado? Diya ka mo, Edna. Nangagmumutin ako na itay ni Madam Manager. Sumurot tayo kano amin, tapno makaaliwaksay tayo. Sige, sumurot ak. Nasaya at mat. Awan mo't kititidakas na no sumurot ak. Kasladyak lang amin kayat makita ngagkuyog da Glenda kan Drigo. Di mo idan italtalak. Ay, gayam ko ngagpaiso ni Glenda. Ngam sabali itan ti ugali na. Kasla nagnaton at tao iti panagriknana. Di naktupay kasarsaritan. Ha? Mat. Apay, nakita mo ka din na nagkuyog kami? Di nakpagan ano itan ni Glenda. Ngam, ayos lang. Awan anyaman na. Ala, agan-anad ka, kaanakan. Katragrag sa kamlata ti outing yo. Di mo ipadlaw iti ex mo ang masaksakitan ka. Gaputas abale itan ti kadwana. Wen, Uncle. Ipakitam, asan lang nga iso ti babae. Uncle. Kan may sa kaanakan. Makasarak kanto iti mas nasaysaya at ti ugali na. Wen, Uncle. Malangarudan, ingkan. Katagan-anad ka, kaanakan. Hoy, Anton, da Glenda kan Drigo ti nakaiturungan ti matang mo. Ay. Saan mo ngamin idasip-siputan Bay amlat ta ida. Iliklik mo ti imatang mo kadakwada. Edna. Di mo ka di kabaalan ti agpamarang anaragsak. Ipakitam anaragsak ka. Asaan ka nga apektado? Nagrigat tiag pamarangan na ragsak, Edna. Aramidem Taan niya ti kayat mo. Kat katawaan na kada jelastog Adrigo. Edna. Ala, umay ka. Agkuyog ta. Inta tumapog. Kampay idi. Adda relasyon ta. Ha? Di ka agdanag. Pamarang laeng. Ala, intan. Ay! Unay matantidal yun! Aday tamanan, oh! Kumpat kay Timak! Aday tan, oh! Aday tan, oh! Lumagtutan, oh! Ay na, awanan tinalo yun! Oh, aday ta, umay man! Kumputak kan kanton!
kayo ka din ka ni Edna? Ah, Sa bagay, da kayo ti agbagay. Umaykan! Agmeryandatan! sige Glenda, ay ayaban na ko ni Edna. Glenda! Drigo? Api ang sarsaritam tayo tao. Oh my God! Di nakiguyod! Ay, man nangimon mo't gayam ni Drigo. Nakitak ti panangiguyod ni Drigo ka ni Glenda. Piman mo't ni Glenda. Alakit din, agmeryendatan. Wen, mabitlaan. Adoy ti inuman. Agyaman ak. Adoy mo ti sandwich. Balon ko day ta. Edna, anya nga tano ipaypaysutan ti relasyon ta. Asan na pa naging kukunalain? Anya? Ay na Anton, di ka makirelasyon, tanig Glenda pay laang ti adda di tapusom. Makiayat-ayat kan tulaan, no talaga anapuna sa ni Glenda di tapusom. Madlaw ko anadagkat kayon iti tunggal maysa. Apay, da kayo ka din? Ha? Kwa, Wen, madam, agayan ayat kaming kini Edna. Kunak man no ni Glenda ti kaayan-ayat mo, Anton. Insukat na kini Diego, madam. Kasta gayam. Iso matlagayam nga isudan ti ako'y kuyog. Agad ala, sapay la kumata saan nga apektado ti trabaho yun. Wen, madam, tanoda kami kini Edna, awan parikot iti dayta. Naragsak kami nga agtrab-trabaho. Ta inspirasyon may titunggal maysa. Nasaya at no kasta. Dayta ti kayat ko. Kat numadanon ti kalay sayo, maysa akton aninang. Wen, madam. Anton, malagip ko tinakunam ka ni madam. Imbagam adatan, imbis asaan mat. Bayam lata apat yun ti amin, nga da nagkinaawatan ta. Kan maysa, no ipaypay suta, awan mat parikot. Nasingpat ka matabalasang, kan nasingpatak matabaroa. Sigurado ka nasingpat ka. Sikat ti makapanagnak iti dayta. Ala, sikat ti makaam mo. O anya, awanan nalipatan? Mapantan iti pagluganan ta. Awanan. Siya kung timang bitbit iti bag mo. Agyamanak, Anton. Rabiin, nga mapay nga imay ka dito balay, Glenda. Anya ti kasapulam. Anton. Apay ngagsangit ka matan. Agbababawi ka nang i-breakan ka. Tsagayang magustuhan ti ugali ni Drigo. Sorry, Anton. Ngam kayat ko ti makisinobyan ka. Anya? Ay, ayaten nakpay. Saan ka di? Sorry. Ngam na po nasan ti panagayat ko kan ka, Glenda. Iti ka dati wi baybay itay aldaw. Nagpampanunutak. Asaan gayam arumban, ngagidayak. Gaputa imbreak na. Namin, saan gayam masikati kayat ko akat ako na inay itibiyag. Sorry, Glenda. Nga magawit kan. Katjak kayat ti makisinlubyan kan ka. Ti panaging kukuna a relasyon mi kini Edna kas agayan ayat kat impaypay sumi Mr. Lonely. Nasursurok nga inayat ni Edna, gapu ta adayo anasaysaya at ti ugali na ngem ni Glenda. Daytaman ti pakasaritaak, tuy pagayam mo, Anton. Pagayam Anton, agyaman ak iti daytoy a pakasaritaam. Husto ka iti pinilim. Ani Edna ti pinilim, takas iti nakunam, adayo, anasaysaya ti ugali na ngem ni Glenda. Kat ituloy yo ti agtinulong para iti ayan-ayat yo kini Edna. Tapno agtultuloy latamet ti ragsak yo.
Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan nga Anton ataga La Union. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Baglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Ara ataga La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kayat ko man nga isalaysay ita ti kapadasan ti kasinsin ko ani Manong Fred. Sipod kaubing na. Naadal ko kenkwana nga uray ka sa nugayam ti kinaulpit ti ina ket inantulatta. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Fred nga impatulod ni pagayam Ara dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ato hindi ka biyo, Apong. Ay, agyaman na kapok. Ay, naimas at talaga ti timplam, apok. Alang nga din, Apong, istoryaan yun. No ape adito'y balay adimakal ni Manong Fred. Nahalaman laangan. Ay, nakulit ka launay amang paistorya. Katapno sumardeng kan. Sige, istoryaat nga raud. Nasikugan abalasang ni Antim Amelinda. Idi agtawan laang iti 18. Ni Antim Amelinda nga ina ni Manong mo Fred. Agpudno ka man si Camelinda. Masikog ka niya. Pakawanandak nanang ngampudno ang masikoga. Mangibabain ka nga anak! Sige, anusam ti sawan dagiti tao kan ka. Gaputa natangkan ti ulom. Awan bibiyang dagita kanyak. Gaputa saan mat nga isuda ti mangmangtan iti kanak. Natangsit ka pa'y laang? Idinto tagdadata lang arudan ang nakabasol ka? Sige, ayabam dito'y day dya lalaki. Takasarita mi ka ni tatang mo. Awanan nanang, yakon amuno ayan na. Anya? Ay sus! Konsumisyon ti ipapay mo kada kami! Lalaki ti anak mo, Melinda. Agnakam ka kuman. Gaputa may sakan nga ina. Wan ka di nanang. Unay kayo matan. Adda tayo pala dito ospital. Agsermon kayo manin. Adakan ka no dumngag kay ti pamagbagawan no saan. Diyak kayatan ang maulit pa'y daytoy. Wan nanang. Gusto nga rodan Nanang, da kayo pala ang timang kita kini Fred At dala sa rakak biit ije bagyo. Anya? Makabulan pa'y laon ti anak mo? Maiturad mo na panawan? Kasanon no mabisin? Mabiitak lang arod. Mapanyon to pa'y lay pasuso kadamara. Wano saan? Nilara. Uray tag-tag-tagibida pa'y laang mat. Sige, ngamsaya atam ti garaw mo si Camelinda. Ang mga noan niya manong dayta. Guston! Bisiting nyo man una yun ti pagnak. Dita kayo man lang. O ala, agdedikan, balong. Ay, kanayon la kastuyan, nanang. Sa dino ayat ipapapanan ni Melinda. Ijay bagyo, agsapsapul ka no iti trabaho na. Ay nananang, awan lat amukon. Amangan no inton madamdama kat addanton adi to'y anak na. Naglakalakan kwan a panawan na ti anak na abasit pay laang. Di pay lang ata nagnakam aya.
Am-ammo tayon ni Melinda, nanang. Nanang, plano min ti agkasarkin ni Melchor. Anya? Nabiit paylaan na iyam-amom kada kami day dya lalaki. Makikasarkan kan kwa na? Una, maam-am mo yung tuunay ni Melchor no agasawa kami. Nasingpot ni Melchor. Ingkari na nga ibilang na nga anak ti anak ko. Makaamo ka nga rod. Ay, jakla ko maumanugot. Ngam, aginaw kan samanan. Wan nanang, iso nga umanugot kayon iti plano mi nga agkasal. Nay, si kamot gaya Mara, sumrot ka anak ko. Agyaman ak nanang. Anya tigagaram. Damagak la ko ma, no kumustan ni Fred. Gaputain nalamot gaya man ni Melinda ija balayda. Imbag no talaga nga ibilang di asawa na apudpudno nga anak na. Iso kanumat ti ko nana. Ay, sapay la ko mga rutakasta, nanang. Kaasimot ti ubing no ulpitan na. Ay, maamwak la kasta. Nasaysaya at nga laak-laangan di apok. Ala, punuam amin dagita pagkargaan iti danom. Sakan tumapan ag eskwela. Kargaam amin Jak kayat ngagsadot-sadot ka. Uwan, mami. Ngam amangan no maladawak iji pagadalan. Kat ako nga ti teacher ko. Ay, nagadupay lang ay bagbagam. Darasam kit di tagsakdo. Ayun ganyam, kalpasan ama kasakdo ka. Aginaw ka pa ya. Mami. Nita, apaya kita anak iti kasta, ha? Di mo kayat ti maibaon? Ibagam na ang nagreklamo ka, tamakaraman ka manan kanya. Saan, mami? Agtungpalak iti pangibabaunan nyo kanya. Nasayaat. Kan, oy, Fred di ka agipulpulong iti aramidakan ka. Ang mga nudakas ka kanya. Wen, mami. Darasak timag na. Wala daw ako ni di pagadalan mi. Nagado nga mintin paaramid ni mami kanya. Kat amuna mo tamala daw akon. Naapay nga ta. Kasla dinak mo't kay kayat. Lumabas akong dito balay daapong. Nay, Fred, apok. Maladaw ka ni di pagadalan. Apay nga itakalaang amapan. Kuha nga minapong. Gayam, dandanik na lipatan. Naladawak ang nakari nga pong. Kastaya. Sige, mapan ka nga rudan, apok. Manawan kayo dito balay, nanang. Mapana ko nagtrabaho. Raymor mo tandag iti ubing. Kanti asawa, tanapan na kitang dan ngagsak ka. Ay, huwan anak ko. Siya akong timakamo dito'y. Nagsaruno kayo lang ka ni Fred, Kalablabas na laitay dito'y balay. Kasano, kat nagsakdo pa iti danumda. Anya, kunana mo't anala daw anak karieng. Saan, nanang? Nakitak itay anamin ano ang nagsubli-subli iti bubo na nagsakdo. Anya, ay payman ta kasaritak ni Melinda. Di lama asyanan iti nagbasit pay laang nga anak na. Umanaw ako ni J. Balaymi. Kaputa iso ti pagayatan ti inak. Makamunitan no pakadanunak. Nagsakit ti bibig kan rupak adinangran ni mami. Kaputa jak nalpas ti paramid na kanya. Nay, Fred, apok. Sa dino ti papanam? Apay day ta sinusuon mo a karton. Apong Mila. Apay kasta ti itsuram, apok. Umay kay J. Balay da angkel mo. Masapul ang maagasan tarupam. Apong! Ano sam apok, taagasan ta day tarupam. Anya nga minayat tinapasamak ka. Fidel! Umay ka man pa'y anak ko. Napay ka daya, nanang. Kada simsimpag. Nay. Apay day tarupam, friend. Asino ta kinaramid iti kasta? Ala, agsaw ka apok. Ibagam no asino tinangaramid kan ka iti kasta. Kan apay day ta sinusuon mo a karton. Ni mami apong. Pinapanaw na ko ni J. Balaymi. Tawan mo't lakano pa kay ranudan na kanya.
Iso nga yung karton kung dagiti kawas ko. Kat pimanaw ako ni Jebalay mi. Ano yun ni Melinda? Di lang asyang kan. Kasano da ito yun, Fidel. As inong ay timang paadal kan ni Fred. Nagadumot nga ron dagiti anak mo, tasikal ako man. Ala, syaklat tananang. Pagadalag ti ka anak, kasimat no sana makaadal. Ay, padasat man pa'y akasarita ti inana. Bareng maasyan iti anak na. Nanang, panagkunak at dala ang nakakaasin ni Fred no agsubli iti balayda. Sana bale, dakkal ti kaasin ti apo. Pagtitinulungan tayo apagadalan ni Fred. O sige ka anakan, isimpam di ta kabinet na kita kawas mo. Tadito ikan nga agnad manipod ita. Siyak timang padal kan kawan. Ha? Agyaman akunay kada kayo, uncle. Agyaman akunay. Awan na nyaman na barok. Basta ikarim nga agadal ka na yung bagwan. Uwan, uncle. Ikarik. Lawan ka, Fred Barok. Takalpasan iti adu arigat tayaw. Agturpos kan. Agyaman ako na kada kayo, uncle. Awanak kita dito eh. No didak tinulungan. Lasad kang titi nga agadal. Iso nakalpas ka, Fred. Na, kablaawan ka, apok. Agyaman ako matapong. Ni mami ngay. Umay ka di? Ay, jakam mo, apok. Taam mo naman, kay tangaal daw ti graduation mo. Maawan mo trurubwatan na nalabasak iti paraangan da. Kasta ka di, apong? Alagid din, nanang. Agawid tayo tada mo't pagsasangwan tayo abasit iti balay. Agyaman ako na kada kayo, uncle. Nadamag ko nga dan trabaho, Fred. Iso nga ita, tulungan mo tandag iti kakabsat mo iti panag-eskwela da. Nanang? Oh, apaya kitaan na kiti kasta. Di mo kaya't atulungan dagiti kakabsat mo? Gaputan na kaadal kan? Sana kasta ti kayat ko asawan, nanang. Sige. Tulungak dagiti kakabsat ko. Aging ga iti kabalak. Rumbang laang. Gaputaawanan ti amada akatulungak amang paadal kadakwada. Iso asi ka tinamnamaag akadwak ita. Juan, nanang. Umay kayon, Fidel. Ayabamon dagiti anak mo, tamangan tayon. Nanang. Ay, uwan gayam, nanang. Napaanan ni Fred di Batangas. Nagtrabaho ijay. Ay, nauwan naragsakan ni Melinda. Gaputaadan katulungan na amang paadal kadagiti anak na. Hala, bayan nyo, nanang. Lalpas mo tanti obligasyon tayo kan kuana. Hanggang panunutan namot ko madagiti ado atulong yung kan kuana. No saan agapukan ka? Saan ko nakagradwar ni Fred? Daknam naman natulungan na dagiti kasinsin na nanang. Umdasin na nakatulong ako. Numalagip nanto na kita. Ay kahit dakil ayaman Agando saan awan anyaman na kanyak. Kaputadyak mo't isingir ti anyaman na itulong ko idi ni Fred. Ala, ni Apo Diyos tulatan ti magsubad iti kinasayaat mo anak ko. Barang amon tubat ni Fred a panunutan ti para iti bagina. Taamangan no ipaay ng tukit di aminen kadagiti kakabsat na iti inana. Idi anaawatak no apay nga ijay balay anagyan ni Manong Fred sipud pay Mr. Lonely. Adda pamabalaw dagiti tao kini Manong Fred. Gaputad adda at tinulungan na dagiti kakabsat na ken ti inana. Nga uray kasday ti trato da idi ken kuana. Tatirason na ti ina ket inantulata. Para mat iti amak tinulungan na ni Manong Fred ket saan nga agur-uray iti katukad na.
alakastan ket agyamanak. Sabay kumata na kay bati iti adal, daytoy padas dagiti patpateg ko iti biag. Toy pagayam mo, Ara. Ara pagayam ko, nalabit nga impagpagapo ni Fred. Ngagmaymaysan ti inada, amang isakad kadagiti kakabsat na. Isu akasta ti naramid na. Natanukmet ti amam. Gapo iti panang tulong na idi iti kasinsin mo, adi naguray iti anyaman akatukat na. Ala, agbalin nga adal daytoy, ngayong kaimbinglay, apakasaritaan. Ket palagip daytoy kadagiti naganak akas kinimilinda, di ulpitan dagiti anak yo. Gapo ta isudan to metlaeng, ti pagkamangan yo, inton agkapsot kayo. Kadagiti met anak, itilikodan dagiti ingkay nasagrap nga ulpit, di kay kumaagimula iti sakit tinakam, no di ket mamakawan kayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Fred. Nga impatulod, ti pagayam nagpailingad itinagan nga Ara at taga La Union. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo